Kubor nag-slam jong unongsan hima. Ka Kunhun Menteri jong Kesorkar Jelah ni kesngi kalai syong perkat halor bun kimat ke badon kam. Bat kawai na kimat ke ba Kesorkar Jelah ka simya karai henni kesngi kalong ba Kesorkar Jelah kala sya ban pleno ya ki jaka mani blai. Bat kani ka hukum kan trai kam nadu ka khan riu tarik menta ubenai. Na kaliang Kesorkar kala betharu ba kejingwan jong kipat riu ngai kandai ban long si benta na kalai benta ni 1/3 ha ka ktien pareng jong ke jingdon kipat rungai Habibie bat kijaka manibli kijaka longjiaseng kiba baros kata nimsya temenda kejami hadir begayo ya ribut na borok ki deputy commissioner bat kunjuru na jingkerpan jong iseng dia mengibarkan Kesorkar Rasim Yakaran ba ngin siya no manpli ya kini gijaka manilwe naru kathat drip ugnay cost arhajar arhowe tamba ka capacity kajiwan siya kini gijaka dan manilwe kamde ban pala ya ka 1/3 na ka jingdon jom kitu dikot halaki jom kiti nomination kawai pat kamat ka ba Kesorkar kalasim ya karai kadai halor ke jingya tho syongkurim ha ka ba Kesorkar kalasya bat kaniru kan trai kam nadu ka khan riu tarik menta ubenai na kaliang Kesorkar kalakentu ya baro baki dai ban bur renti ya ke jing betha niki SOPs kiba Kesorkar kala ai bat hakini ki kendiat sngi u chief secretary jong Kesorkar Jelah unsa penbena ya kijing betha kiba kijaka maniblai kidai banbut perkhe bat kajing ya thok syong kurip ha ki balam ki miang ki bather ki baju perlong ya kini ki jing ya thok ha ki yeng mani ki jogi Kesorkar kalasya banle umta habidu kijaga manilwe di bawah ban yang maniru insya nuru katan riu trik ubnai mukra arhaja arhowe. However, the SOPs and notification will be issued by the chief secretary within few days time from now. And I would like to request all the concerned churches, all the concerned religious worshipping denominations to kindly adhere and strict compliance of the SOP has to be followed. Yang SOP yang pagilay pat kinikiray kipagisim ng Kesorkar atli kapaday pat kayatok syongkurit bat kabaharu ya paday pat ijaga manilay pat legiasek ya kani ngin sa pimi ya notification hat ini kikendiansi bat ringkat itu di protokol kum mengijule mensyapsna tangga bangakerba nakalian Kesorkar yang poro di religious leaders different denominations bakin sengobahan ya kawan bud pergi yang ini SOPs iba Kesorkar kan sa penbi ha ini dikendiasi iban wan kita menjadi decision irai mission mentang asli hari ini. Jadi kalau ngopi sering beli kapabut kalahlan baru Apabila beli ini disebut kelombangan kalahlan baru tanpa yang detail protokol semua ngopi namanya isu mensyarikat. Piong sekarang baptisim, piong syariat, piong
ong yang dibentar di bakal di balong rumah dan pi ong yang engagement kata torok kemudian kan yin suara dari SOP hakaba ki balang bakal ki sengnya di bakal in boot renti yang tak SOP kabangin submission hari ini biasa